أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. گەری تەماشەبانن هێژە و گۆهدارن عەزیز بە بەرنامەیەکە نودی سەعمل پێشبەریوەنە مەژوەرە بەحسا سەبەبێ ئیختیلاف و پەفچوونە مسلمانە دگەل بێ ئیتیفاق و وەحدەتە کوفرێ ئەهلێ دەلالەتێ و مخابن گۆ اتفاق و ئەمبێژن یەکیتی لایق و بابەتێ عالەما ئیسلامێ بوو لێبەلێ ئیرۆ ئەف خەسلەتە هایگۆ لایق و بابەتێ عالەما ئیسلامەیە دناوا کوفرێ دە دناوا ئەهلێ دەلالەتێ دە هەیە. مە divê mijarê de me sohbeta xwe dikir û gotin û tewsiyê عالمê hêja û bi qîmet Bedî'u Zaman Saîd Nûrsî mejwere me digot. İnşallah îro jî em ê vê mijara xwe em ê bidomînin. Îdî Üstad dibêje Xweda jê razî be. Tedî malûm el dunyayê dema menfîetek hebe, tiştekî got însan dixwazin hebe weke meqamekî, weke mal û pertalekî. Malûm e ji ber got hejêkirina van di em bêjin di hevîrê însan de heye, xusûsiyeta însan e ev, her kes dixwaze got ev çi şêr be, her kes çavê xwe berdide vê. Îdî ji bo vê yekê gelek dest dirêjî wî îşî dibin, gelek dest dirêjî wî îşî dibin. Ev îşê han eger îşê uxrewî be jî îşê dunyewî be jî. Yani dema got em bêjin çi ştekî got însan bixe pêş de. Malûm e dema tu xizmeta îslamê jî bikî ev nekête dixe pêş. Em bêjin carna hinek însan dibine xuyayîl berçavê însana. İnsan dixwazin got ew meqam jî êwî bin. Ew meqam jî êwî bin. Ji bo wî nekê ne mihîm e. Ev meqam dunyewî ye uxrewî ye. Dixwaze got însan paznê wî bidin. İnsan jê xeber bidin. İnsan qîmet û qedr bidinê de. Lêbelê ev însanê han vê jî bi sernavê îslamê dike. Malûm e meqsed û armanca însanê Müslüman ne dünya ye. Îro em xizmetekî bikin ji bo Xwedê. Îro alimek însanekî qenc riya qenciyê nîşanê însanekî bide. Xwedayê wî pê bide naskirin. Pêxemberê wî pê bide naskirin. Meqseda wî ya ewil ya yekemîn ew e got bi vê xwedan xêr bibe. Îro însanek zamanê got yekî nezan, yekî cahil heye wî ji dînê wî tune be. Dînê wî wî bide hînkirin, bide naskirin. Dibêje ez hêvî dikim ji Rebbê xwe, ji îlahê xwe, got ev însanê han vê riya qenc bişopîne. Em bêje bibe însanekî bawermend da got Rebbê alemê xêra min ji vê binivîsiyêne. û roja qîyametê jî ez pê bime xwedan xêr. Di hedîsê Pêxemberê Xweda aleyhissalatu vesselam de her wekî hatiye gotin hinek çişt hene dema însan dimre jî xêra wê ji însana tê nivîsandin yek jî ev e got însan ilmekî got însan pê emel bikin, pê emel bikin em bêjin ji însanekî bide hînkirin bibe sebebê hîdayeta wan însana. Eger însanek serdesteyekî were hîdayetê jê re li serzemîna erdê çi ştê heyî ji teva bi xêrtir e, bi qedirtir e, bi qîmettir e. Îdî
جبوه که انسان مسلمان لازمه مقصد اوی اوه لبل شیطان ناخوازه گو ام خودان خیر ببن يعني امزان نكن جو شغل و كار و عمل الشيطان بالتاني دريا نقنجيه ده بالتاني ام بيجن ريا عصيانيه ده شيطان بالتاني انسانا بتشتي نقنج خابينه بعراقه خابينه بزنايه خابينه بقماره خابينه ام بيجن بفحشه خابينه نا هر انسانكي شيطان ريكد بينجو ويجريا حقية دربخة جخوا هر وكي دا آياتا قرآن دجي قهاتية قوتن جار نديج ما بحث كربو شيطان دما قو رب عالمي ولعنت ليلي دكا وبردونا كي أمبيج ويدقوتينا دبيجا أزي عبدتي صالح قو سرياتي قنج دمشن ويريد شوبينن از ناهل او عبديتا دوي ريدا بمشن ازيل سرياتي حق رونم هم يجل سرياتي حق رونم رياتي راس رونم ازيل سر ويريبم اناشمل سر باطل نارونم شخوا ري باطل بناوي خوا ريا بناوي ويش خوا ريا باطل ايش الشيطان ورچه شخوا انسان شخوا دورده دمشن جوان را تپرسکریک تونه لیبل از سریاتی مستقیم یا راست از سروی ری از رونم ایدی مخابن دوی عمل های قنجدجی عمل های باشدجی گو هدایت انسان آیا دوی دجی تدمیجی نگو شیطان ام بیجن سروی ری درونه ایدی معلومه انسان مسلمان جبرگو مقصداوی آرمانجاوی حق ریا خوده غازیاوی انسان را گو انسان ایمان بخدا بینن باوری بخدا بینن اوه ارابه ام بیجن دوی ریا هانده واسطنا نقنج بعملنا استعمال بك اب نلايق بابتي ويجي و دعواوينا كيجي İliş خوا üstad cid beje işte ey musibetse de ve ihtilafa düşmüş ehli hak ve ashab-ı hakikat bu musibet zamanında ihlası kaçırdığınızdan ve rızayı ilahi munhasıran gaye maksat yapmadığınızdan ehli hakkın bu zillet ve mağlubiyetine sebebiyet verdiniz. Umuru diniye ve uhreviyede rekabet, gıpta, haset ve kıskançlık olmamalı ve hakikat noktayı nazarında olamaz. Ya dibe, wund bejin em ehli hakkın, wund Rabbin dibejin em razı buna Xuda em digerin. Ev işe go wundikin te alaka ve rıza Xuda tune. Wund Rabbin wun hasudiye hav dikin, wun çavne bariye dikin, wun peşbaziye dikin, ون مقرسيه دكن ون دجمناتيه دكن او دعوة جو ون انسانا غازي و دعوة دكن اف دعوة جبو راكرنا وان خستة نباشة ون بيجن ورن في دعوة بيروس جو في دعوة هاند انسان تب مسيوانا اف دعوة حجية كرنية محبتية اف دعوة براتية ايدي ون انسانا غازي ويدكن وراد بن ون بحفظورة نيارتي دكن ون بيش بازيه دكن ون مقرسيه دكن او جي دعوة حقية دكا وتجي دعوة حقية دكي ويدا ما افتشية ايدي بجا استاذ دبي قسقانشتخ بحسد ناني ام بيجن شعب نباري وحسودي لازمة دفي ايهيدا تنبه ام بيجن ون نحسود بجم هدورة ون عد عليه هفدا ون نخبتن اگر گو مقصد رازبونا خديبة يعني گرك قلبتا مطمئن با ترازي بيگو او برايتي مسلمان ام بيجن
خزمتا اسلام دکه و انسانا تینا بال دین توا لازمه تجویت ممنون بی ترازی بی اگر توی رضاها نشان بدی رب عالم هر وقت تجي او خير كريا او تجي خدان خير بك او خير اشتراجي بنفسينا كما جنن هر وقت حديث صحيح تا قوهاتية قوتن پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام دبي روجا قيامتي قالك انسان هنا دما دفتر عملي وانتنا داين جوان را دميزين دوان عملي دفتر واي عمل ده عمل نقول نكرنا هنا يعني تشتن هنا ام بيجن تشتغو ام بيجن انسان جي خيري كار بكي تيدا هاتين نويساندن لبالي اف انسان هان باش تزانگو وي اف ايش نكري مثلا فرض كم وكا في مثلا گو مگود ام بيجن يكي دي بويا سبب هداية انسانكي لبالي خير اوي جويرا جهاتين نويساندن ام بيجن وكي بيجا يا ربي اف انسان هان نمن النجو از بوما سبب هدايتاوي نأزم تخيرا فيج مرا نويسان ديه ادوردا شاشيتيك هيا غلطيك هيا دبي ربي عالم دبي جا دبي افناكي تجدل خسكو تبكي لبلي براتي مسلمان كر وتيجي بي كيف خوش بوي هر وقت تكري ربي عالمي هر وقت تكري يشتر نويسان ديه جبر و نيتاتا يا صافي جبر و إخلاصاتا ربي عالمي اشترى هاتي وناكي النبي ساندية إدي أستاذ بجا يعني السبب فيجي سبب في تشتيجي جبرقو هر كسكي طالبي و إشي قنجة أو دبي أزبكم أو دبي أزبكم إدي أستاذ بجا أبنا لايقي ويا يعني اف دعوة قوون غازي انسان دكن بالفا اف دعوة ام بيجن دعوة الهية اف ناكي نلايقي في دعوة قو وندكن ايدي معلومة دماغو يعني انسان دنياي دا مثالا دنياي دا ترابي تفي اشي بكي اف ناكي البا انسانة تشتكي عادية نورمالة يعني ترابي ام بيجن يعني منفعتك هيا وچند انسان ام بيجن وين منفعتي طلب بكن لبالي مقصد ما نمالي پرتار دنياي ام طالب جنة ربي خون ام طالب جنة ربي خون هر وكي سيداي ملامزگين خدا جي راضي با شعر خدا قوتيه ام طالب جنة إدي أمجي طالب جنة أم جنتي أم تخوازن دما قوت جنة تخوازي جنة نجيكي بتشوكا قو أم بجن تيرا منك الدنيا ده منفعتك مقامك هب أم بجن تيرا إنسان ناك لبالي جنة نوهايا إدي أستاذي ما دبيجا دبي فقط آخرته tekbir adama 500 sene mesafelik bir cennet ihsan edilmesi. Dibed ahirete de cennete de dibej insana ki bitenere 500 sal de mesafa de çuna 500 sali amej te breve hari te 500 sal te hari hatta vederi Rabbi aleme de insana ki biteni. Maşallah. Ve 70.000 kasır, hafte hazar hab kasr konak ve huriler verilmesi, u gelek huri go de insana ve ehli cennetten herkes kendi hissesinden kemal rıza ile memnun olması işaretle gösteriyor ki dibece u afkas çişti ambej go dedine insan kamece insanek او انسان گو وان جنت هان وان نعمت جنت کار دکه و دبه تجارج اف انسان ام بیجن يعني نابجه كاف جبره هندكه برازيه قناعتك دبه افجي نشاني ما ددگو
ahirette medar rekabet bir şey yoktur ve rekabet de olamaz. Dibe venge yani ef çavna bari ahirete tüneye, ef hasudi tüneye, yani tewe mane gol ahirete ef tüneye. Dema go vahaya ey ev insane go hizmetu khabata dini khodet ka. Çima tahasudiye diki, çima çavna bariye diki. Eğer maqsadata armancata cennet be. Razibuna khode be cennet avi be. Ava hadisu ayet bejin yani ev cennete vasfı ve Rabbi aleme jmaradet Kur'an'da u Peygamberimiz Aleyhisselam ji tefsir ave kiriye. Kamejin qonağa 500 sal ev cennet Rabbi aleme dete ul cennete ji embejit tinkari beji val tera minnake. Ewe de me çima teve hasudiye ve çavne bariye hante diki. Eğer tijbo khode diki ava cennet vahaya tera tetke. Ya nevha be te mane go te jbo dünyaya diki te necbo amele salih diki jbo khatre dünya khwat imar biki teve diki evnake ji necbo khode u tu mukafata ve te khira ve ji الجم رب عالمي تنه دبي استاذ بيجا دبي حوالكي مهبو دبي روجك وها امرو نشتبون دبي يكيل بالي بحثايا كيكر بحثايا كيكر خاص عملي قنجدك وش صالح وش بإخلاص وقوت go مميزان يعني اف زلامي هان افي حوالي ما دما بحثا بكر هيش سام بيجن نحسدي لبلي دما مقولا اف انساني هان چقاس ميرا چقاس بقوته go مميزان وها ام بيجن نخوش بو نرازي بو go مجير قلت فلان كس ام بيجن ما بحثا بي زلامي هاكر ما اوقس عملوي قنج قوت ما قوت ما تشخص ما بزنوي دا ام بيجي تنحس دي ام بيجي تنقحري چما دماغو ما قوتا ميرا وتشخص بقوتا تحسدي جبرتش دبيجا اف انساني هان دبيجاني ودبيجاني يعني اف تشتكو تجي حسدي نتشتكي وستأم بيجن نقول كسكيلة تنيا قات ميجن وا دوري حزراته او جسارت بشير رجي هيا او قوات بقاكي رجي هيك اف قاية جوت تيش قاس قواتن يعني اف خاصة قالك انسان هيا اللي بلي اف خاصة مجموعة هر انسان نكاره ببكى چما تجوانا حسدي تجفي حسدي دبيجا او اسلامي دي دبي bir noktaya bir makama İkimiz bu dünyada gözümüzü dikmişiz. Oraya çıkmak için basamaklarımız kuvvet ve cesaret gibi şeylerdir. Onun için kıskandım. Ahiret makamatı hadsizdir. O burada benim düşmanım iken orada benim samimi ve sevgili kardeşim olabilir. Dibêje ev wasfê ku we gotin mêrantî û qewet li vê dünyayê insan dema tiştekî bixwaze bike meqamekî mewqîkî bi dest bixe ev her du tiştê re lazimin bi kî re hebin ew pêşkeve. Îdî malûm ev der dünyayê ev tiştê hanekî ez naxwazim gobiyekî dîre be lê belê axiret li wê dirê hed û hesab tune milkê Xwedê. Dibe ez wî li wê dirê em bêjin hesûdiya me jî nabin em ê bibine biraya hevdûr wê dirê ne hewceyê got ez divê mijarê de ez neyaretiya wî bikim ez hesûdiyê pê re bikim. Îdî malûm e di xestetê dünyayê de ev çê dibin ev hesûdiyahan çê dibe ev pêşbazî çê dibe lê belê lazim e însanê Müslüman ehlê heq û edalet em bêjin di xizmeta İslamê de hesûdiyê nekin çavnebariyê nekin neyartiya hev nekin em bêjin ev dînê me ye em birayê hevin û ev xizmeta got tê kirin eger em îxlas û teqwa em vî îşê han bikin
Rabbi alem ev meci Xudan xêr bike her wekî me jî ev emelê han mekiriye. İdî Üstad bêje Xuda jî razî be. Dibe ey ehlî hakikat ve tarikat. Hakka hizmet büyük ve ağır bir defineyi taşımak ve muhafaza etmek gibidir. Dibe hizmeta dini Xuda, hizmeta hakkiye her veki insan hıznaki, sınduka hıznaki, embejin defineki hilgire ve muhafaza bike dibe her veki ve o defineyi omuzunda taşıyanlara ne kadar kuvvetli eller yardıma koşsalar daha ziyade sevinir, memnun olurlar. Embejin sınduka hazneye u çize zivu zeru zebercedin u grane. اري راسته بقيمته لازمته هلجري تمحافظه بكي تبتني دبي تشخص انسان ورنا اليكارياته وهنجي امبيجن تعباته كيم تردبه او بارته سبك تردبه لازمه تبve keyif hoş bebi. Kıskanmak şöyle dursun, gayet samimi ve muhabbetle o gelenlerin kendilerinden daha ziyade olan kuvvetlerini ve daha ziyade tesirlerini ve yardımlarını müftehirana alkışlamak lazım gelirken avan insane go ditine va barek ser milleteye ser piştateye u grane ev jî dibêjin wala ev insanê han barek giran serwiye kam herne aliyî bikin alîkariyayî bikin û têne dirajine barete hildigirin dibe lazım e tipe keyf hoş bibî tipe keyf hoş bibî. Nedendir ki rekabetkarane o hakiki kardeşlere ve fedakar yardımcılara bakıyor ve o hal ile ihlas kaçıyor. Dibetene batet usat auraj vad vedi tijvat qahari işte bejim kajboçe evnaki ihlasa insana embejin dravine malume hususen mukhabil irod gelek cemaat ve cemiyeta هنك إنسان هنا بيجن خصوصا أبايجو السري جماعتنا سروك جماعتنا بيجن شيخ بيجن زانانا سيدانا ناخوازن جو دناف جماعتا وان دا إنسانا كدي بيش بحر ناخواز ريا وان دقرن از اي قنج از من تنزيه دكم تدميزنا جارنا جبو خوا تم بيجن خودبين جبو خوا تلميذ جماعتك ام بيجن فدادك نابجا ياو اف انساني هان في قدر قيمته ددنا من از بيجم اري السري وانا كيما افجي براي من ورن ام تبرا في اشي عم بكن اجر ام وها بكن اوي قدر مجي زي بابا قدر مجي جم ربي عالم مجي العبداجي اللي برد دايما اقول امش خورا بقازن از او ايش اخلاصاوي نامينا او ايش تبا رياكاري او ايش تبا ام بيجن نعيشي خداي بيجن مخابن ايرو جلك ام بيجن وسا بنافي جماعته جمعيتها في ام بيجن كيماسيا هاندكن يعني نافا جماعتها وان بخدا نافا جمعيتها وان بخدا جلك انساني زانا ام بيجن عقل ام بيجن شارزا يا دبقو ايرو انسانك عالم با انسانك خنده با لي بلدي ايش ناده İnsan her ne khondine li beleş tezanetirin de bir işi de. De bir şey tezanetirin. Çima iru embejin yani demago aleteke meyl mali khiradibe. çima bo çekirna dibine ba insana ki sanatka. İjbergo şey je fahm nakin. Duwi ilmi de khondina metneye sanabuna metne çine bawi insani. Çima az nabejim wala az alimim az zanama çavazen bawi sanatkari. Tedmeyzini ev insanın sanatkariyeti çiğde belki carna ne insana ki embejin ehli dineci. Let mecburi jbowi işe xo bedi ditin çibal. Aveka mesela Avrupa'yı gelek insan hana denek ilmada mutakhassisin bebaverin. Belki neyare İslam'ına. Lebele Amerika Müslüman vedre mecbura ve alet akhwadba bawi insani jbo khatri çeka. İca af işeme işe hizmeta İslamiye, işe Rabbi alemiye ve afji brayme Müslümana. Çima teş çuna bawina ke embejin tnarazi, tnaxoşi.
بيجي برايم ورا ولا إيرو ما أف إشكر ولا إجازانا بونان فردا قديا كرمك ورا تفيشي بدي سام براي هبدونا أو شرف دبياته ويا جماعته قال لك إنسان مخابن فيريا هذا بهتين دماغو أم بيجن بو مسألة منفعته و مسألة مقامه و مسألة دعوة ونكي مخابن أبان إنساني هان ترجيح أخوة ببال مقام بكرن بال خوا بكرن تركا دعوة خودي كرن وقو خودي قرابي أم خزمتا خودي دكن أف جماعات نبجي أمي ببن أو شيء ببا خودي قرابي تدي جماعات دركتن چون وجماعات يجيبون وجدين يجيبون إيمان يجيبون چونكي أم بان إنسانا بقيمة سيداي مالامز كين خدا جي راضي به دو صحبتك خدا دقود دو كامي زينن رها ما بروية ما بقيمته أم موسى شدكن أم دستي خو السرفة دبن أف رها ما دماغو ما قصان أف موية مج بدنا ما دور بون دلي ما جيد غلا پارچه ما دلي ما جيد غلا نينو كيما أم تخلن دوي خدا بي خوارن دخون بي چتا دخون نينو كيما كما يجنن از أفاس هيش أجي عادز نابم لي بلي دماغو أم بين تجيكر تآبت عردي أو نينوكا تيغوش پارچشتبو تجي عادز دبي أم بيجن دلي تجد غلا إذي أم بحفرة بقيمة جمعيتها إسلامي أم بحفرة بقيمة أم براي هفن دفان خزمتها دا أم آلي هفدو بكن أم بشتا هفدو بقرن دماغو أم وهابن أوي قواتا ما زيادة ترببا أمي زخم ترببن اشترى بيجن أمي چيتر پیش بهرن إيرو أم راب من قواتا خود ناف خودا أم بيجن استعمال بكن ناف جماعتا خودا جي وجماعتا دي جي أم تبراي هفن مقصدا ما رياما عينية أم عبد ربكينا أم أمتا پیغمبركينا كتابا ما عيني كتابا قبلا ما عيني قبلا أم عيني الميجي دكن عين روجي دكن كاش برچه أم راب النيارت يحفدو بكن قويرو عالم إسلامي أهل كفر أهل ظلمي خصنا بن بيه خود دجون دعشقين كاش برچه إذا أستاذي ما خدا جي رازي با دبجل لازمه الدعوة حقية دا أم بيجن أم أوك نكن كام يجن أهل كفر أهل ضلالته بالتالي تشتكي واهي منفعتها واهي دنيا واهي هفدو حشي ناكن هفدو حز ناكن كام يجن حش هفدو ناكن لي بليش بو منفعتها خود دنجي خونا برخ جبو تشتكي بالتاني كام يجن قالي تماشاوان نيجا وقودارن عزيز تشتكي بالتاني ايغواتي لجم هفدو يهفدو عادزن جارنا حيلة وبيلاب هفدو لفدكن وكا تشتك النبي الدنجي خو نادرخ جما دبي برا منفعتها منجي دنيا ومنفعتها وان تف آنية جم هفدو يك دنجي خو نادرخ جارنا مجدن زرارك مازيج جوانكي زرارا وانكي لي بلاش بو منفعتها خو وجوي زرار رجي شعبي خو دكر ربي عالمي باتفاق هان بخنا بين علامة إسلامي بخلاف بجحف كتني بخا نابرة عالم الضلالة وكفري كلتا ما شبان النهيجا وقهدارن عزيز دي سمهاتنا داوية برنامج خويدي حتى برنامج كتب حضر بن بمن تخوشي دا أمانة خدا بن أم جوهي بيا دعادكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته